mayam bu khurumjeri impact TV na paringnana sindok cheriba khangminashi Manipur thoramasu meeting tabiriba mayam punumapu ahanbu makha taram nokcheri ngasi su miyam gidamakta yamna special roiba guest amagalorina yamna special roiba topic amaka aikoina puduna lakcheri ngasi aikoina khanana jagadoriba topic ase aikogi tattoo gi matangdani. So ladies and gentlemen, without further ado, please welcome the most celebrated tattoo artist of our state, Manipur, Mr. Tony HAWAIBAM, who is also the founder of UNSHA Studio. Tony, welcome to the show. Kurumzari mayambu. Yamna ngai Tony go haibadi finally akoi Tony ga koi unajaduna habatare koi gi tattoo adagi magi emergence in Manipur adagi magi impact mayam sing aside koi loina ma khangani haibagi khangjaw matam da koi yamna ngai je haitar Tony do han boina haibadi tattoo gi matang sa Tony na enlighten to bidring ngai sa han boina koi na khangjaning se Tony gi personal life ta han lakchage Tony angang ori ngai dagi kamai tor kanda koi gi art kilam siga sagonar kan la ami haina balai na ko angang ning thada khangin kaina mai haina balai na ko Tony gi angang ori ngai gi punsi gi wari du silibiyo Art haibase ai adum pi ngai matam dagi angang ori kan dagi dum sagonar lakhi aina 12 lore ko matungda ai se Delhi da bachelor in fine arts tamba chatle adu gi fine arts se lore matungda tattoo da ondharakpane samaina Habadi akoina Delhi gi akoina sigda bachelor in fine arts ko si tamgi matam sda habadi kari experience to rakhi amasung at the same time akoina akoina fine arts gi matang se tongan ton ba genre me ama khaglei habatare ko habadi graffiti so gira mo tongan ton ba genres me ama khaglei adu specifically akoina tattoo do on thabi rakhi bese sidi kanana inspire to kan kari na trigger to kan you know Tony gi hozizik by be profession as and tattoo artist sama khak oigni habagi akogi instincts habatare kadai dagi inspire to gi matang da sai habadi tattoo si su ai haiba matam da dum pi ngai dagi tattoo se samna har da matam ama tattoo machines ka thok tringai matam da ai na tattoo machines ka sajaraga ko manaba mayam ko ai gi colleagues mayam sidaga sum yumda adu matam daga di tattoo ink ka se kaino ai tattoo matang da phajana kai khangba nate adu pamjara koi matung ina adum loinaraga su adum la kare hai tare ko sigi matang se aduga aina tattoo gi inspire se kamaina lakhi gi hai matam da aina college kari ngai matam da ko college kari ngai matam da oi mapalam da leiba hai se dum pesa je dum change ba ko aduda imung manung su pesa khara dum warakpa kholakpa tawuda masidi ai adum college ka su khitang kai hata mating pangna bo khotbana bana ai akoi ma da ai tattoo machine sama adumaina samaina to ga leibiro kholo to ga akoi ma na khanghaudana ai birthday matam sida ko birthday numit sida tattoo machine sama pirakhi ko adudagi dum loina ga adum tattoo se hakpa dum hogdarakhi yam nungai jai taja matam da so have the Tony gi waris tage khoina khangjaw matam da have the art ki feels a lak matam da akhoi gi especially in our state Manipur akhoi gi as an mama ampa sing se artist oige and the art kilam se sanction ge have matam sida thoin hen harau bo ma pa di amta yawram moina khalle have the societal stigma high gadra sina sumara mora kan da kuni amna harau bo du ma pa di leram moina khalle but Tony gi journey si matam da mind sanction bir ke matam da ko di parents gi especially mother da gi inspiration so yam phangge male hoi yamna su laibak phawni na haizage ado sigi matang sa Tony gi chamna pa bio data have tare ko imai pa gi ming have uchi naw na kya suba Tony sigi pongna form lam dam so have adi matang da sa khangzau ke ai gi maming se Tony HAWAIBAM ko amuka haijarage ai maming Tony HAWAIBAM ko we ai se moirang khombukul mokhong dagi ne ai gi pa gi maming na Muhindro ko we ai gi ma gi maming na Parvati ko we ado ai sinau ohum ne ai gi inau pa to madudi lai hidre laibak thibi dagi hai tare ko ai gi chanupi amga ai ga ne haidi moi maming na isanopi maming duna malengambi ko we lai hidawa ai gi nau pa duna tomthin ko we adu ne yam nungai ji taja matam de yamna compact oi yamna simple oi family ama khak ne so haizage ko amasung yamna ingchi family ama khak su oram gadov male habadi khoi gi artist ama khak se khuna brought up tor ko matam da habatar khoi environmental conditions is yamna important oi ne khale ngasi khoina Tony na hangdok piriba sigumba UNSHA studios da khoina changa ko matam da khoina malem gi tongan from the uriba artwork mayam se Manipur gi sigi pikraba khoi studio manung se da habatar ka tongan ba genre of artwork mayam se tongan ba artist mayam na contributor kan da su uzai habatar yamna sunungai jai Tony wari makhata na mu khoina khangjaning matam da Tony as a tattoo artist samoina admain dor kan da Delhi da su lei diga mena admaina ta jai ko sigi matang se da khoi gi Delhi da na kai experience phang birakpa habidi Tony gi initial khoi gi career sigi journey si Delhi da ge yam boin orak ka doini Delhi da gi na ka kari experience phang birakpa adugi matang da sa hana habi
ꯍꯣꯏ experience ki matang da de dum haurak pa matam da si adum ai Delhi da lerak pani na experience haurak pa se adum adudagi di hauna haurak pani experience ko dum mayam ma phange habdi ato ato pa makhan makhan gi mi makhan makhan mayam thengna rei adagi kai hai tare tongan tongan ba artist mayam su atopa lamdagi adum ba artist mayam su thengna pani na experience ki di hairaga di adum ai won da su yam thi kana kana ba mayam ma phange ba adagi samna hair tattoo conventions kumba dumba mayam su yaw phange ko adu ne experience ki adu dagi horaga dum ngasi phaw ba si gi journey si dum chathare yam nungai jai taza matam da adu Tony gi career se khoina sham yengba matam da Tony yamna bold the step ama khak Tony na ikhang khangok dana hai tare 2000s kaya dano de khagzadre ko ikhang khangok dana yam bold the step ama khak Tony na logi hai tar Sigi steps again have matam the Delhi the you're already established artists makak kan tattoo artists makak kan they are already established tattoo artists you have lots of fan following you the gitongan tungan ba tattoo convention gum chat matam da have people search for your name hai tare ko Delhi the am established oina leiramba tattoo artists makak na hai tare ko ikan khangog da na Manipur da thogla kan da sigi Manipur the sigi tattoo gi ke haini culture ze akoina yamna ka hena marata ba dum culture di have tare hazik wai dani khar oi khala is hai tare ko ada marata ba oi triba sing culture ze abdi Manipur da la akanda as a tattoo artist amu khoina Manipur da survive tawra ge ga have gi decisions hai tare ko kari wa khalon da gi logi bono kamain logi bono adu gi matang da sai sigi poche adum ai Delhi da le ngai da ge adum khan ba di ho ki ba ai se Manipur da tattoo studio ma lingkhat ke na tattoo studio har ga ai hari dukan ma cha ma tor ga tom da gi tattoo studio ma ti pam ja de ba ko adu na ai si kamaina to gi ge hai matam da hoi kai hai tar ai yum da su oi re ko yum da oi ram ni na ai gi kai hai tar tattoo studio se set up se kai hai tar yam na thina high class da thamning ma lo ko adu duna adum samaina build up tor ba hor kim ne aduga samna ha Delhi da tawing ai matam da di sengna hai matam da ai gi rent bara adu studio gi rent kai ka mayam ma sange ba ko aduna aina paisa pa na tan tar ga su aina tattoo fanam hak tar ga su isa da corner ta ba ko adagi work experience pudi mayam ma su phange adu Manipur da su sigum mayam ma singjalak pa ya na khalaga ai gi artist ai gi colleagues mayam ma su sida su adum akoi thawjik thabak tongminari ko adu pullaga art keno ne community mo ina sagat pani da sida yamna sunungai ji sigi art community su yamna successful su oina hozik power su yamna chengchali have tare ko amasung kangaung na leramba dugumba artist mayam kak su khomjin birakanda magi on genre of art to the su koina phajna magi adugi field da have tare ko yamna Tony na spearheadedly admain tor kan das lamjing bi bagi mami am kaksam tang sai khoin lecture matam du I have seen many young artists learning how to paint tattoos in different ways hai tare ko Tony hoina admain takpi batam bi so khoin yam uza hoi have tar Tony makhata na mu haijening matam sa khoin hozik hangdok piri ba khoi gi studio se UNSHA studio se sigi matang da haijege UNSHA studio have se karo makhal ge studio no sida pibiri ba servicing sina kari kari no adu matang da please elaborate UNSHA studio se kai hai tare tattoo studio amne but tattoo studio kitang nate ko sida koina provide tori se na tattoo da di hai tar ga di every kinds of tattoo di loi hai adi ato artist mayam su lei ha di mai magi genre hai tare ko mai magi atupa mayam lei aduga tattoo kitang na tabida khoi na tori se mural art ko graffiti sumba mayam su tawe hai tare sini art ki maram da di adum everything loi tas taw adum yam nungai ji masi makso khoi gi art community ama khak lei bagi magi possible oi bani na adumaina khanje have the Tony khaktang na adumain tor kan the spearheadedly sigi genre me answer mak touch taw so impossible hoiga daba male but then koina art community am kak sumaina build up tawra kanda my artist me am's contributions me am's na high services me am's throughout Manipur so loina mak pibi basung am gadaba male haitar I think Tony gi journey da so amasung artist me am gi journey da so I think this is a very huge success haizage Tony and Impact TV would like to congratulate on that thank you so much makata na Tony aina mu khangjaning base khoigi as an artist samoina haitare ko Tony gi oina su magi artist khuding maki ona magi ba genre magi ba specialization ama kak so tum labra na su kanje haita Tony as an mural artist as a wall artist and the gitongan ba genre me am kak Tony ne pai bi haitar but specifically Tony gi oina as an artist samoina ko Tony gi artist style se karino na khoin hangjaba tar ga di how are going to answer aigi art style je hai tar ga tattoo da hai tar ga di ko ai Japanese tattoo je am pam je ko Japanese style da mainly adu da oina hai adu color tattoo se ga dum phajana dum sida oina aigi oiba style da adu da oi adu ga like
art kumba kai gumba hai tar ga steepling art kumba sumba sida no hena focus tawi adum tattoo da sadum steepling tawi ko si ai yam pamjaba ke no ne hai tar So basically as a layman mo yan to ni na khangzada bagini ko hangi se Japanese style of artwork se or Japanese style of tattoos na karam makhal gi oiduna because aina homework sigi interview Tony interview logo dore ha matam se koina homework taw matam se da koina the art of tattoos koina time immemorial the civilizational history me am khag leiramba tongan thon ba culture related oiba have the runes me am se koina Thailand gumba da gadi protective runes gumba yekna bagi chatna bi da gi koina naknari ba ko gi naga communities me am Nagaland da kai da Manipur da fawba koina me am khag thing Arunachal Pradesh ki tribe me am na su moi mai gen tongan thon ba kogi tattoo style of tattoos me am khak lei hai tar Hawaii gi desu koi tongan tongan me am lei hai tar Japanese ki styles na kai makhal gi oiduna amasung kari elements hapakanda Japanese style of tattoos oiduna ri matang da elaborate Japanese style se hoi Japanese ki su kai hai tar tradition tattoo ne ko mo jo thaina gi kai hai tar yakuza irizumi sum gi style se mainly anam mana su kai hai tar maya mama tattoo se Japan anam Japanese style je yamna haknei ba ko adu ne ha de magi style je kai hai tar yamna solid oiba adi compact oiba style je ha de sketching gumba adu ma de natre hai tar like adu ma haining of all the tattoo styles in the world hai tar ko have the koina hozi yam chatna ba tattoo styles me am khak lei hai tar ko why specifically Japanese style sum aigi oina de magi style yam pamja gare hai tar ma adu de hapai ba character ani meaningful oiba hai tar tattoo se hoi every tattoo se meaning loi lai ngak tani ko adi nang kai hai tar yamna apikpa minimal oida oitar ga sedum meaning di loi lai ngak tani adu Japanese ki style sida ina yam ka hena pa me de moi gi magi design du gi character du gi meaning ma'am do adu sum ina tijalo kan da adu da hena ai wonda yam thina pamja am oi ba adu gi ni yam nungai taza matam da ha tar Tony ge wari shanab matam da koina one thing that we discover is that koi tattoo atai tai gi matang da wari shanab matam da Tony your face doesn't light it up koina tattoo gi matang ga Tony da hang matam da je have the yam excitement am ka su Tony gi face da tai hai tar ka I think that shows the commitment of your work hai jage Tony makhata na muk Tony gi style of work me am se koina su khangjagre adugi matung da mo koina lakchaning ba se Tony UNSHA studio da mo koina focus tok jerke I have heard that UNSHA studio se hozik bokol makhong da koina Manipur da studio mo ka khan bi plus at the same time Tony gi journey se koina Delhi da su koina plug thado ombadi na tree hide na minus ta je haitar so UNSHA studio is based in Delhi and in Imphal also ani je tuna kamain tor kan da manage to be kana na manage to be du matang da sai bi habdi Delhi da di habdi pura studio oina laibadi oidre habdi koina Delhi se kamaina tawge ha matam da appointment based oina habdi appointment longna ga oina Delhi da chatpane ade aigi imanabagi room or aigi su hana room lerame ba adu da dum imanabagi adum magi room da dum chatla ga magi room da kauraga dumaina tawraga taw Delhi gi se yam nungai je adumaksu success ama kakne ha tar ko have the pick krabalam da Manipur gumba kubu pick krabalam da makak have tar ko of the Manipur gi history di engna matam da de khoi tattoo gi histories de khoi na pakna su laite hai tar sigum balam da makak ta gi akum da metropolitan cities me am se da ga dumaina tor kan da client me am da kaura kan da ga chatla gan da khoi gi work se tor guys it's also a very huge success hai jage ado UNSHA studio sigi manung sida Tony akoina hozik forward di akogi artist se kya mo gyam na leiri maming matha sing highway be yagadra adi matang da skitang interest audio aigi sigi studio sida artist manga tarung lei ko ade maming oina palla da Boni Khomdram ko mana senior artist ne ha de akoi sida gi studio sida senior artist ore mathang da Ronel Seram ama leire adagi nupi artist da har ga di any ama any ne adudagi Angana Longjam ko ma leire adudagi designer oina Cameroon leire aduga akoi gi manager oina artist makti nate akoi studio gi manager hai targa magina mai maming na Reban gawe aduga student ani em lei ko student dui maming na Tarun ama adudagi Rohit nama lei makoi me am different styles of work me am khak loi mak oi ga dune Manipur de tattoos e khoi ne am stereotype oi ba pot am khak have the am it's somewhat related to have the am auction na ba amasung kai haini have the am na tongan ba view am khak to oi tattoos e ui have tar plus sigi sumaina uring ai marak sida have tar ko have the am na patriarchal over society am khak mi sing se am na gyan tan driba gi patriarchal over society am khak ki mami dum hosik 21st century se ba dum tar ga leiri ba Manipur gi society sida
women tattoo artist ama khaka ani khak toni naga smaina puthokpre ko matam sida haiba tare ka mayam ge ba common meeting de kamaina oina makoi je ubigi adui matang da so haibi sigi matang da di hoi aham ba matam da di mi se kai hata mi ama ga wakhal se manaba na te ba ko adubu hoi thaina gi matam da di tattoo hai kaina am thina mina isa da bu mangai re ko adi mina yam phajana keno longna de hai tare si tattoo hakpa khotpa du to ba hojing matam da si su kai hai tare art makhal am ne ba haibadi isa gi body da isa gi kai hai tare am thina yam meaningful oi ba isa gi pamjabagi hai tare ko adi haknai ngak tane adubu sida haena kai hai tare yam phatana longna bu su lohaning de adubu maramdi kai hai tare sigi sina ekta nisa chadana khotana tawna te hojing matam da yam china su chawkhala matam ne aduga kai hai tare nupi artist na thole na hai tare ga su hoi phatana lawa mi shawi yam phana lawa mi shawi ani gi khena bu du adum difference adum laita bane ba adubu kai hai tare hojing matam da fattana lauri du di la hening dre hai tare sing ai matam have the grow up have the level of your mind hiding it that I so do mak so hiding at the same time so mind or ka the UNSHA studio naga have the female artist anik female tattoo artist anik shmanga photo propose it's a great opportunity for the women clients so haizage have the akoina hek open up same sex to open up to bune hele hai tare ko different genders different sex to open up to budi nupi tattoo hakning balak pataraga so cc hakning khotning have matam open up to have the same sex open up to na bataraga di have tare akoina so hena so opportunity hena fangba moida so hena comfortable oibagi opportunity ama kak so koina UNSHA studios na pbd hai tare and it's a very great opportunity thank you so much for that amka so haizage tony wari sham nungairi marak thatna break macham tang lomina se yai break ki matungda tony hawaibam ga nungai bu wari watai ga loina impact tv na samdok chariba khangminashi manipur makhata jarkhige impact tv bu bijing tadron lebiu Lukoi thongbada thakbada pumnamuktagi thoidok hendokna haithoi singthoirabi mapa laitrabi chakhumduda manam changlamlaba makuttunabu khajiktam soklamlaba madugi chakhum madudagi pothorpa mathel lukoidu chindamluwa miyamta khubi tantan tokloi ahawbagi ahawbamakta lamsidadi lamba lairaroi pumnamak kelhaurani changdamnaningai laitrabini manipurgi amatta ngairabi Cook with Strella, Season 1. Ay, mahapapi! Yeah, mi masak kangdam saradana. Noi ponmak ising manung sida pulap namjilura. Ha? Pulap namjiluro. Ibungo yai mani da sidia. Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hena tana khraba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari Zagat asina kuntigi matik magun khangna naba thawoina sinba oiba tai. Araiba pot hapko aiba yumugi bai kadu tajarabani na imungduna leiramba pot chai makai loina lobudi yarabani adumaku madusu nasana tawjiramde palibango Bhimna kanana sariba kuntina kanana sariba Arjun sariba sina kanaba oirigaba pumnamak mitmangda thamduna anoba mahawa makudol tamjagadabani na paijeriba cheng kuba mase prithima tai mai be magi thakta sai thok jage yengo nangi namangda bhagavana pudigom pambigi masakoina leplare namit pangkok lo kunti yengo kunti Soidanamak miyeng tabiu Impact Entertainment Channel da Mahabharat ki wari paring
break ki matunda mayam taram nokchiri Tony ga wari makanta jage Tony break ki mamangda Tony gi matangda dagi unsa studio gi matangda haba tare ka tongan ba koina wari mayam ka Tony ga sana jagre hojikti mayam na su khorang na ngai neriba amasung mayam na su yamna khangning ba dung topic khar ka akoina semga cherga purga lai haba tare Tony tattoo har ko matam da akoina khangi se as a layman moina ayo gira mi moy akoina khangi se haba tare akoina needle gumba machin tumba pot amakak na ing hapa ka na ko gi unsa directly insert tokshan adugi potuni haiba tare khangise ada koina apamba artwork mayam da the artist gi skill dugi matungi da maina yek piba yekshan biba permanently when thamakanda hayeng mai mang da hip hop da dum yar ga chakidova that's an art form adugumba art form akakne koina tattoo was koina khangise adubu koina unsa da directly the mind or kanda insert tokshan bus na kedoge have matams koina hoziki matam da the hygiene process yamne important oi have tare rather Tony gi oina di amasung unsa studio gi oina di matau karam tawdna sigi tools mayam se kamaina sterilize to be kari kogi safety measures precautions in kamain to lo wi matang da enlighten to you hygiene gi matang da hygiene di adum akoina use to iba pot khudimang se anova item ngak tane anova pot ngak tane one time use ngak tane every needles kitang nate ko sida seasonary ba ink glove adagi kai haitare loina mo anambana loina mo haitare ko sidi anova keno ngak tane this one time use ngak tane haitare ade ani suna season ba haba pot nate ba sidi like mi amagi pot ta tawdoi ba blood ki thabak ne ba aduduna adum loina makta anova ngak ta season yamna su maru oi brana khale sigi keno su akhone unsa studio da gi sigi safety measures have tare ko sigi khangza matam da akhode su confident amakak su oijaba have tare kem to roi se have se plus aduga akhoina tattoos aina hojik haizagi budo habidi akoina maitai gi lon da hara kan da akoina ku sam go bhaw dum yor ga sakhidoini mai thamina gi doini tattoos isa ga sagonar kan da dum lai gi doini haitar aduna akoina na hawring ai da yekhiba tattoos akoi su miyoi ba su akoina lu tong na sa ba hakchang oi bani na habatar akoi su mandharak pa adagi sondharak pa adagi skin se so akoina 20s ki matam da lai gi ba dum strength of the skin habatar ko sigum ba su da maina lai gi da bagi mayam khak lai habatar akoina 20s da fazagi ba keno do adum magi color do chai tharakpa mayam khak lai habatar ko si matang sa di akoina tattoo sing si hakre and then adugi after care sing si de kamain to gun di matang do so habi after care gi matang da hajar ga di akoina tattoo se hek hak pa loi ba tattoo se loi ba na te ba after care se am change ba after care at least 10 days mukti akoina ointment se hadi tattoo se hak pa loi ga ointment se use to gani ba 10 days mak ma adum direct sunlight hit to han ba ya de soap thengan ba ya de aduga yamdra ma nongmada ointment se dum ahumrak marirak kumba use to bi ba ko aduga sigi se kitang hil lor pa timing dira hakajar pa kholo go ri phawni ba ko aduga hana gi dead skin ge ga je kelakani ba adu matum na dum kenja han gi ba ko adum ba june scrub to the hoy taw da ba adu na after care adu sunscreen gum use to budi aba sunscreen gum adum ba use to ya de have the cover of oina maina thangni ga da ba vitamin A and D ko adu ointment da ha adu hojikti kai hai tare paste nap na bu su lai re ba nap pasina kamai taw ge hai matam da dermalize tattoo se di hapta mung se nap pa tham garni ba aduga yare hil lor mani ha mage matam da sura kan dum setat laga loi ba aduma yamna keno su thole hai tare matam gi chakhulak bai matung hinda yamna ngai je toni taza matam da have tare koina sizu evolutions ki have tare tattoo ge art size tongan ba evolution ne koina pura ise we still remember koina class 19 kai ngai da linkin park taring ngai da koina tattoo ti hakning bagi school da sirin sorga koina keno gi muk torga hakki do adugum ma ama kaksa koina thingna gi hai tare ga adugi matam dagi hojik fawbugi naha sing sinaga haglai ba tattoos me am so the meaning the aesthetic that they have with their tattoo it's quite amazing looking at it ado talking about this akoina na Hawaii thingauling au hakki ba tattoos me am kaksu akoina cover up toning ba me am kaksu toni gi da lang ga da ma la cover up tattoos gi stories no I will learn ga da ma incidents ado gi batang da so haibi cover up tattoo se hoi mayam la e sida ko ade semdok piyo khotok piyo na dum masana na na se dum semdok pi hi ha oi cover up sina su haiba ne tattoo fresh hakpaga cover up tattoo hakpa siga di cover up tattoo je hena su lui ko adi kai hatare man gi hana yemi ba size da gi cover up tor ka do design sina di chau thorok ta ba ya roi ba si da mu hadi condition je pick hunning ba adu da gi
ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯈꯪꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯚꯔ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯝꯄꯣꯁꯤꯕꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯇꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯚꯔ ꯑꯞꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯤꯡꯀꯤꯟ ꯄꯥꯔꯛ ꯇꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯁꯥꯅꯒ ꯏꯇꯣꯝꯗꯅ ꯍꯛꯆꯈꯤꯕꯀꯣ Chester ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯣ Benningtonꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯦꯇꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯕꯨ ꯀꯣꯚꯔ ꯑꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯍꯅꯤꯀꯣꯝꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯇꯣꯅꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯇꯣꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯇꯣꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗꯦꯠ ꯇꯣꯅꯤꯅ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯨ ꯗꯣꯟꯠ ꯍꯦቭ ꯑꯦꯅꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯋꯤꯠ ꯌꯣꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯇꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯁ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯈꯥꯡꯒꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯝꯐꯔꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯐꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯇꯣꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯟꯁꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ connection with your clients kamain tor ka sagat pe di matang da sabi ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯒ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯨꯒ ꯑꯩꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯃꯥ ꯄꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯁꯜ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯟꯁꯜꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯣꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯖꯝꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯦꯇꯨꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯇꯦꯇꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯖꯦꯟꯖꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯕꯠ ꯗꯦ ꯗꯣꯟ ꯅꯣ ꯋꯥꯠ ꯇꯨ ꯗ꯭ꯔꯣ they don't know what to be imprinted on the screen ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯊꯤꯡꯉꯥꯎ ꯂꯩꯉꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯍꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯛꯇꯣꯏꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯍꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯑꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯇꯦꯇꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩ ꯍꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯇꯦꯇꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯇꯨꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯄꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ 53 ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯤ ꯇꯦꯇꯨ ꯍꯛꯇꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯛꯏꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯀꯟꯁꯦꯟ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯅꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ 53 10 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯇꯦꯇꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯖꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯆꯥꯒ ꯍꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯇꯨꯁꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦꯕ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔ ꯍꯧ ꯐꯖꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯐꯖꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯕꯅꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯛꯆꯟꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯇꯨꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯕꯗ ꯄꯨꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯦꯇꯨꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯖꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯛꯈꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯄꯪꯍꯛꯇꯁꯨ ꯍꯛꯆꯟꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯖ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯉꯥꯏꯌꯨ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠꯋꯔꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2Dsꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯂꯤꯀꯣꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯣꯅꯤ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤቭ ꯏꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃೀಡಿಯಾ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯣꯅꯤꯒꯤ ꯋꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯒꯣꯠ ꯇꯨ ꯅꯣ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯌꯣꯔ ꯋꯔꯛ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯇꯦഡ് ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯇꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯒꯣꯠ ꯇꯨ ꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃೀಡಿಯಾ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤቭ ꯏꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃೀಡಿಯಾ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯎꯟꯁꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯗꯤꯌꯔ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯁꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯦꯡꯅꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ But adumaksu success amakakne haiba tare ko reviews se reviews amani khatang fazaba nataba all the reviews are beautiful haiba simaksu akogi work se am fazna ningthina pangthok pidi haiba gi adugumba gi mami amakakne hai tare haibadi kai haija tare aina haiba tattoo sisu kai haita every client aigi thawai machet ama pibuga sa mane haibadi kai haitare aisu aigi lai do phaja haninge ba kai no da aigi hujiki tattoo do mawon da laidoi do sengna client tuna de aije adum ningjang lay drom ne mapunji ju bai kai no da aigi work ama mon da dum yauri banina aina di mo khoje hoi kaw gi bai ko yaman gi dana ko adu bu kai haita adu duna aina haiba khudimak tai loina phaja ninge haita exactly tattoo do maman musung maman bor mina hangu matam de kana na ha ino ha ko matam de this is Tony HAWAIBAM's art and haiba se simak so dum sagoner ga dum lay gi doini haizemen yamna nungai je taza matam da adubu Tony akhoi na sum yengba matam da Manipur je hojik faw badi we are so blessed with different kinds of technology the 5G and then we are so exposed with different parts of the world through YouTube, through internet. We are so blessed. Internet angang ahan kari like amtabu late haina haizage. Adubu kadoge have matams the fanayam na technology na blessed over taragasu. Mioebigi wakalon se di homo have this sungaya de have hanagi adum laigiba adugumba stereotypical thoughts dodum sagoner kanda adudi adudagi come out to bangam mi myama kaksu kogi society se later nate haidar sigi matangs the tattoo gi matangs lak matams the there are many kinds of kai havatare negative comments kumba adagi stereotypes kumba myama koina tattoo gi matangs the mind or kanda lay haidar tattoo aina mamang do haizagi bu tattoo bu hak patara gadi mase it's associated with mase drugs jabra I'm saying the higher ni ko am na plain language the haizer bani drug jabra dagi maze ngokshin nabra khotbra adugumba myam ge associate tominaba tattoo as an art amoina uba ngamdaba miyoi kaya makhakshu lairi haitare as an tattoo artist who has been sacrificing half of your life in tattoo in this business, in this career, in this art form. Kamain torakanda sigi stereotypes kamain torakanda demystified tobigane si matang dadi hoi journey je am changre habdi kai hai tare theng loinamak thengnar pa aktene ko pamda mi su dum hairak pa yawi ko hairak pa poto aina khanjandre hai tare khanjandre habdi means ai gi thabak di si ne ba ai gi profession oina tawbone na ai di si di ai gi aim du di yauda ba ya de ba aduna mayam do ignore tawraga ai gi potu dadi yauna ba na hai tare sai tattoo hai na hekta ngausana ba potu di natte hai tare si su kai hai tare the art form amane ba aduduna aigi potu dadi yauna ba dum atopo mayam negative mayam dadi ai usanjadre yam nungai ji taza matam da maitai gi haina ba malai ko khunara di leitum wate ha ba sigi mayam sa khoina ngangno raga di dum moi su moi gi point of view harakani khoi su khoi point of view dum harakani ha ba better tumin na laiba no oga dum laiba simak na quite the gi maru oi ba weapon ne ha tar sigi matang sa deeds not worth haidana thabak na dum utpa have the aining and say successful oirakpa adagi sigi careers the job opportunities mayam khak su young artist mayam se pibirakpa simak su khoina artist ne harakanda ma to amada khoina leram mi se liksho maning yek pugumba tata body yek pugumba adagi gari number thaba gumba hojikti gari number thaba su smart number plate oi gram na hojik adagi keno su late try dar adna sigumba line si da khoina new career opportunities amaka admaina pibiba simak su habatar a greatest success ne su haizage and then wakhan khanbi da mayam khak su habadi lana lobi mayam khak su tattoo has an art form ne mi duna haibata the magi punsi duga related oiba incidents mayam the koloni ma even say for example mi amagi father se legidre magi mapagi legidabagi magi chahi dagi hojik su Manipur so quite general pase portrait art imagi portrait se khoina ima se punsi su pole min nagadam na te haidar imagi portrait hakpa ipagi portrait hakpa lovers ki portrait hakpa su mayam se am chane a part of them khoina thamoi de leiba adugum wakal do haidar skin gi mathakta dmaina pukhalakpani so haizage yam nungai jai Tony wari se khoina su makhade tazaki gi habatare khoina Tony gi journey da tattoo gi matang se khoina loina mak amuk
khangba yabadi khangzari hai tar apart from that akoina graffiti gi matang da su Tony gi achouba contribution ama khak sulairi mural art ki matang da su achouba contribution ama khak sulairi plus akoina Manipur gi Imphal area da tongan tongan form sing chatru matam da kwa khaithel da chatru matam da dagi tongan tongan restaurant sing da akoina harvest restaurant da Tony gi work faza ba adugumba wall art have tar akoina di khangmuda ba have di foot myam wang ba wall art myam khak akoina Tony and your team singsna sun maina yek pi bagi matang journey ama khak sulairi sigi matang da sa have you ton mural art se ahambada kamaina horokige da graffiti de hore adi ahamba igi graffiti se keno da ye kogetil da irom sermila adu matung da igi team ga toraga tapta jen ta ung ye sigi emo feeling manakta ko kangla sa ga yawbudo hoi adugi matung da akoi se mural art have the every Manipur da dum lai ba cafe mayam sida dum mural si yekpa dum hore adum maming lai da hai taraga de dum mural sida hojiki harvest cafe duna khwai dei latest ore hadi khwai da gi su chaw mo ore ni ko adu nataba gold gym da su ye adagi tiger fitness gym adagi high end ade walk me cafe suma mayam ma di yekhre hai tare khut tha bu da ko re yam nungai je ta zo matam da have the see maksu khogi anauba journey ama khak ne have tar apart from khogi studio manung da light artificial light maya ama khak ki makha da thabak shuba natabi da hai tar natural sunlight ki makha da thabak shuba fang bu si maksu it's a kind of another success in artist journey have tar ko yam nungai je Tony gi ngasi fawbu gi journey se kun explore to matam da di episode amana di loy ga da di man de have tar ko episode ani hum chang kan da we need to go deeper into your life, into your journey, into your career habitat. But koi KHANGMINASHI Manipur na kak na matam oy na Tony ga kui na pungwen pa mi na magi tanja di fangway dore. Loslak pa sa Tony, word of advice inkala iba na hasing tattoo bu pam zaba tattoo artist ki lums da changning ba sing sida akoi na kari word of advice bibini. Aigi haijar ga di tattoo kitang na tabida art hai tare ko de like pa kot pa mayam se adum hogalai ba ngang sing jida aina haijaning badi adum thawai changna adum honabiyo thawai chang taragadi thungdaba punsida thungdaba kaim leite ko sigitang haijaning But Tony and the bullish like was in a hung ho dabaya the question of Cox Lake had Sigi episodes the gear queen climb Yama Coxu Hana di tattoos happening Makai Hakadu no Kangaba the Gumba Kanjana but Mimi Amakaglam of Male. Through this episode a queen of Mimiam the tattoo game Matang the enlightened dogs of Kaktan Natavi the Haita tattoo studios is a queen introduced dogs of Hoge Kamainta or Kanda UNSHA studios the appointment no we are going to have the last I know tang have Sigi appointment se Instagram or contact number dum hapsar ke adi adudage dum pau phobiraga dum appointment lau bayani adum akoina dum taram na oksa ke mayam ya nungai zai Tony thank you so much for your time purum jare masiga lonena impact tv na paring na sindok chariba KHANGMINASHI Manipur thoro matang na sa lotion jare mathangi episode ta anogu wari kya galorena anogu personality kaya miyam gidamakta pudron lakchige impact tv bu mijing tadron lebiyo